passe de 1000 litres par mois. Avant, on payait 1500 €. Maintenant, on les paye 3000. On fait la même chose, le même travail. On vend le blé et le maïs le même prix et le lait et la viande aussi. Donc forcément, il y a un problème quelque part. Горы земли и мусора. Французские фермеры снова протестуют и перекрыли дорогу у нефтеперерабатывающего завода Фейзин из-за роста цен на топливо. Видео. Раптли. Раптли теперь в Макс прислать новость.